Bazalwane kokuqala ngifuna ukubonga ithuba ninikile yona imfundisi ibishopi ise. Ngakho wayisola mkani yawo. Kwesibili ngifuna ukuninika imoya imfundo yanamuhla. Ethu nikhombile imaNkulunkulu nilele. Thathani amabhabheli nivule izandla izaga 6 verse yama 6 ifunde kakade. Yana emantu yana entuntu entutfaneni yana mastuntu tuntu ntuthwa taneni ntuthwane basho inqangozi inqangozi ingela kanjani manje yebo into yinye manje ufuna nethi yana emanqangozi akunankinga yayiqhubeka simona uthintile message ye uyithole uNkulunkulu uyele thina siyalala uNkulunkulu wena ukuthumela nathi inqangozi umagogo waphapha ungazicela ibhiya ntamama nif sadla ithi yana enqangozini bilankulu vilanzini hayi bilankulu kusha waye bangahambi boyithu ndoda ngoba basibambele sijahile ya bengibona njalo na uyobona izindlela zayo udhakanipho ngoba yona ayinabhasi bananombuso ayinambuso ibhasi ingenaphi manje uyabona ngikebekele eso yekene asambeni sonke maswati lamahle technical mbamba siyobona Gogo neSlwane ku one man show yabo kuphi esibayeni lot esangweni auditorium ya iTalent Factory ithi bayeza boGogo naSlwane ngathi 2 main 7 ntambama ticket 200 generally iVIP 250 but uhleka for 3 hours sekeleni ibilankulu nenqangozi asangena manje akhona amatikiti ke bathengisa kuphi smartticket.co.za Gogo naSlwane one man show season 2 May kuphi eSwatini esibayeni lothi esangweni technical mbamba siyabongena indamarize une WhatsApp ngena khona